va plajec ci te stats della partita ter tia emission Mini Squart. So, ora sto Nico davanti perché ti do un po' Platz e... Oso vai mi anche schlet, ma se glatsch con patinas, reva bene fare una piruetta. Per gli dovri e una massa trenamento. Udi sono felicitas, vengo or de bever, sono 15 anni alt e questa è mia passione. La passione patinadi artistic saltassi il glatsch. Con 4 anni a Felicitas trattiempa la prima ga patinas. E non più tard anciet culs en prems curs. Lanciata era siu siemi da saver trenin di bialas rassas il glatsch. Oz con 15 anni eis ella el Kader Schweizer. Ed in seiner Kategorie momentan sie im prim Platz. Es ist einfach wunderschön, so eine Passion zu haben. Ich finde es ein riesiges Privileg, dass ich jeden Tag auf sie stehe, jeden Tag mich verbessern, durch schlechte, durch gute Zeiten zu gehen. Und wenn man sich an den Anfang erinnert, wie ich jetzt hier stehe, es ist schon unglaublich. Ja. In success gewinn Bodenut. La Felicitas tranescha a quai intensiv. 16 ures per jamna. De speras feilan il gimnasia zuaz. Senza la fascinazione, mas quai bo. Sehr, sehr gerne auf dem Eis mache ich natürlich Sprünge. Das ist so meine Lieblingsding, was ich auf dem Eis mache. Ja, also es gibt mir so einen Adrenalinkick und immer wenn ich dann einen Sprung stehe, habe ich die Erwartung, dass ich das nächste Mal wieder stehe und dass ich es noch besser mache. Quei monte trenar novas formas, novas piruetas a novs sels. Quei monte d'un torneo ruclas il glatsch dir. Das Training ist sehr, sehr hart, also vor allem auch wieder Sprünge. Ich meine, man geht so oft bis man der Sprung steht. Und es ist sehr, sehr hart und dann hat man mal nicht so einen guten Tag und dann muss man trotzdem kämpfen, dann muss man trotzdem aufstehen, weitermachen. Ja, das ist oft sehr, sehr streng, ja. Ia scola, emprender, a luz saltas il glatsch. El minchedì della Felicitas resti bubi a temps per altres causas. Per la giovne de 15 anni, tutina la dreccia via. Also ich vermisse eigentlich nicht so viel ab und zu, vielleicht daheim. So basteln tue ich noch sehr gerne, aber ja, also man findet immer so ein bisschen Zeit. In den Ferien hat man immer Zeit. Und ja, also nein, eigentlich vermisse ich wie nichts auf dem Eis. Das ist einfach so meins, was ich da gerne mache und deshalb nein, also nicht wirklich. Proxim Favre specchia il campionato Schweizer sozedisch. Ai specchia den torneo bia ures il glatsch. Ma forza specchia schizzon in a vittoria nazionale, si la Felicitas. E quest'emda oggi il co a coira i campionati svizzer de patinati artistic sur 16 ans. E se non esistono gesti sports in glatsch il HCD, il club de hockey de Tavo, oggi grandes novitats. Davant la prossima stagione vini a dar una equipa de hockey de donnes per la P8 Liga. Perché fa l'equipa de hockey de donnes della Turgovia, ci è già osan la P8 Liga, mi dada a Tavo, e gioia nel futuro in le scalocks di HCD. E dosa ter tot in secioter, corruzione. In plet ci teans probabel già sentia. Per esempio, schins baita della FIFA, l'organizzazione de Balapè mondiale. Ella organizesce i campionati mondiali de Balapè a Qatar. Lo vindec ci quel sia corrupt, ma ci vot insomma dec corruzione? Esser corrupt. Tina giova in un club da Balapè e qui
era magari bain. Entro gli ultimi allenamenti ho fatto i più belli goals. Per cui il magari giura che la può questa fin d'efna giovere del cominciamento evento. Il center gioien giacen e Cindy e davantwart Florin. Ciao, boiau. Florin hast du da. A questa Jäckel wenn stroses treinaments. Tina è gritta, ma è triste di non poter giovere del cominciamento evento. Per la peia stula c'entera insieme con Boris sul bencin. La squadra di Tina giova bene, ma Florin calmancenta una buona chance di l'altra. Oh ja, Valin. Jau ves fa loquis goals. Ti, ja, vi wat zit je to curiosa van een joc. Al bab del Florin, quella hat discutau also van een joc. Dic col trenader. Allo als veniu una cuviata de del. Bun, anche al cas gioia naturalmente Florin. Curios. Gol! Florin tira stesence il 1-0 per sia squadra. Oh, bravo Florin! Hey, de cas Tina cuviata con il nom Florin. Florin è un collega da lavoro. Na, quella stisser veniu del bab de Florin, perché Florin sappi da. Ti es intrenader corrupt. Ti has priu rabs del bab de Florin, e per suenter a schau dal Florin an stai de Latina, quai è corrupziun. E per quai sanno si zomvinien per giun. Per la FIFA, l'organizzazione de Balapè vin erbeito de corruzione. Le persone che decidono in che paese il prossimo campionato mondiale olì, ils scinunos funzionaris vedono para pili incontri scincets ni raps perché els decidono per quels paesi. E che è bello via. Perché ci sets vessen i da decidere per paesi che presenta il miglior progetto per il campionato. E bec perché ci dà il piblers raps ni scincets. Corruzione dati però bec angalti il Balapè. Ma bagnir an oters lies sco per esempio per la politica. In cas è gispirnia ancora schenke stemda al Parlament Europeo. El fa sco in nos Parlament Svizzer a Berna 30 roter leges ci valen pils paesi ci fan parte dell'Unione Europea. E dos è nia orci in politica Eva Kaili sei corrupta. Da mai ella veggia para pili incontri raps di paesi Qatar. Per fare in ce la ves scigliò bec fac. Scuti trenader da Florin Denzat. Pil solit capeta keiter personas ci amblera possanza. Il trenader decide ci gioia, il funzionari non ci proxim campionati o lì. Ma perché ves Qatar, un paese dell'Asia, vec interesse di influenzare decisioni in l'Europa. Per il momento è il caso di Eva Kaili bec anche tutti i dettagli in conoscenza. Ma gli credono che la parlamentaria veggia a degna pospedo evroplez fitch positivs scigeva per il Qatar. Ed ella veggia dossier vox a Qatar per una votazione non ce l'avesse in sesset in somma beccia da votare. Tenor che la votazione dovessero le persone di Qatar scelse von bec parte dell'Unione Europea viaggiare in l'Europa tenor le medesime regole sco ils europeans. Che dascia Eva Kaili sco parlamentaria in sesset far. Ma ossa in zocca tutte le taschas, plain raps. Che tu ossa forse un po' scu orden film, ma precis uscea eri. Ed ossa sto in prima da Catarol, c'è capito insomma. E scutere degna ter tals cas, valla, si decin sobec, si cals raps en proprio di Qatar, ni de no c'els vignen precis, valla Eva Kaili scu innocenta. Tanto me ed il mini sguardo per questo, non senza sagna loro siva delle vacanze di Natale ed a nuovo pospe, non senza ci visagn belles e legreves festes, ma le una massa momes, biscuits e fin il weiter formal e non senza sagna loro 2023 pospe. Ciao!